te whaatalo whatu le tātou fia mai se ia paanga masani o nei pokalame le sona o le wha moe moe ia ilona toi so ina fo nei le sona no naiva le wha moe moe sa ia le tausinga le leima le lofa o le tua ia te oe ia mai se fo ia so stasi o wha penao wha to a mai mo mai ma maua le nei wha se la launga i so o se no fuanga so o se motam so o se lawa ia o lo e mai mo mai ai a talo fatu ia te oe di sofa man malo i so keriso matalia na fia mai oe i le tātou porkalame nei fa talo fatu fo ia una le tua sunga ia silfau talo fa se fo ia sunga Chris Karo after mo le fa no ino lo taimi ia o le tātou amata talo na fa a wau e lo tātou fa soa fa after te mai le nei avano ma tātou fa soa lo fionga e fia mo o le mātou loto mātou te mautinoa e le o tua no ina mātou te talo le tua mo le fa malam manga lau no nganga pa ia le tua le ngata ia mātou ai fa be fo le tua fa moina i finangalo ma aio fa moi i lato uma o lo maua nei fa salau ma mo le tama o mātou talo tu i lo swafa Yesu amen o lo tua le tātou le sona nei lo naiva i lalo lavo fa malu o le autulea o le o se o pito i titi ia po le au nanga le kalesia taun fatino ina tusa ma onga ia ma fatonunga ane li faola ua fautu ina le sono no naiva nei o le au nanga po nga luenga ale kalesia i le fenga fou o te loa le o mun tatu tala no fa tau i le nga luenga a Yesu sa fatino ina me se fo ia onga Yesu ale la tatu tanolo ma su i le tatu le sono naiva nei pe fa pe i le ngaluenga le fenga inga fo e tu sai ma a onga a Yesu na tu mo ila to na mtaina le kalesia ia lusunga pe le tato amata mai tato mo o tu o tato tu si mo lo to si de fia ile tato le sona le nei o le a tele tato tele no tu so ya kopo awa o le tasi le ona le tua ia sa fa pe nan fa nga ina te mi ro ia kalesia ina o ino o tangata kalesia le foi po rosu mar fitu on ta po mo o inalo i ta to mo tu fa penelon fa tawina o le nei lava le ami o tu le ma le fa ma o ni lumo le tu o to malia ina ia tau yusi atu i le ma tu oti ma fa fine o oti ala tu tani o la tu tinga ia le foi o ia ia te ia ina nei pisia mai o ia le lalolangi ia e ta o tele le na fasi foi tau on matualo loto na o onga mo tatou ia ini lo sa no nga mata ile fa ta oto ile malam lama ngol tatou le sonan o lo tatou tau sisi lava ile amatanga male au tu tatou le sonan kwata nei o se o pito titi ia ma le fa nga solo vai sole ana te ale sa tatou tala noa ile le sonan le au tu le sonan kwata le fa au tu le sonan vai sole te nei i ngā rua ngā Yesu malona whaatino ina se ia o ina whai mai Yesu i le saun le fio talenga le Yesu le whai nei matua o le kuata o se au pito i titi o sone ina auto whaia ia o au le nā le lau tātou o mai nei i ua umai atu ngā rua ngā Yesu le nei a leo whaasolo mai le whaatu ina o le kalisia fo le apostolo ina umawai le toi a fio Yesu le laki le ola fa me ia ko po le nei lava le ami o tu le le ma fa mauni lumo le tu ta male ina ia tawasi asiatu ie ma tu oti mo fa fine o ti la tu tani o la tu tinga ona wingo fa mtalanga ia ko o le ta to le mele le to sa ili tangata o le mele pe fa pe il fa tinongo o le mele ta o le ami ton wa fa mai le apostolo paulo wa sala tangata o le isa ami tonu ma o le o le vinga ile tu fo linga la o le mana onga leo le tangata o le iai e tau sa ili pe fa pe i tonu me ta o le fa tino ino le ami o tonu a le lau fai mai a kopo o le nei a le ami o tonu le leima le fa maoni ilu mo le tolta ma pe a e tau asi i e ua matua oti ma fa fine u oti ala tau tane o le tiu te fai na o le tangata e ma fai ai ona o le meta o le ami o tonu o le si la fa o punga le onga fai ngofi o le fina ngalo a o le tua man ngā solonga umalama o le alo falo na tau nunga a wa alfisiri o la mea reina anu te tau asi fuai ia o matu oti ma fina oti la tau tane o le tali e au ina e alofa i tangata o matu oti o tangata ia le fai mai tuspa ia le fa upa punga ia le foringa mai o le fa punga le
o e o pito i titi o e ua mate oti o tangata ua le ai sa wha moe moe fōlinga ua le ai ni mātua sa wha moe moe ai o te whawhine o oti ala tau tane sa wha moe moe le whawhine ila na tane i le soifonga ma leo langa pe tai o oti le tane fōlinga la ua le ai se wha moe moe le whawhine a whai mai loleo le o Iakopo le whawhine la le na e tauna e aruga te asi e lofo ai matali o na mana onga o le ami o tonu na le le ilu mo le tu Amen. ia pe o le tau Malo. o le wha moe moe o ngā ruenga o le wha tanga ine ia toe fuata ina le wha tuso le tua i ngā tangata. Tātou leo ua fo i ua le iloa po ua te ese mai a i tātou le pa ia o le tua ono o le angsala. Ia le toe a fo i toe fio mai a le tua i le awala o le fuafuanga o le wha tanga ine ia toe wha fo i tātou tūlanga la ia. Ia o le rai i tātou patua lea. Wa tato mata le matua na e tolu vaenga na ia o le sofa ita wa mata na e fa tawa nga ila mi o tua e le lei ma le fa maoni o fa petani le o le mi o tua e mama ma le fa maoni ia ai fa ai ula ia upu ia leo foi o ia te ne i pisia mai o ia ile la rolang so o ele ia mi o tua le tau tale ia ko a e alu te asiasi wala la sa wisi le va o le amatanga ma fai unga le vaenga ta ole fa singo e se au pito titi o le matuoti ma le fafine oti lantani yo me wata fa tusa ia o tangata o le ilo le angsala ta tola ia o toi fota ina e le ngaluenga fa ola Yesu ilo na maliu le dia le afo ile le amio tua ile fa tua a olanga ko fatino le lofa i se opito ititi ia on fa mai le o Jacob ia baila o a o porque pisia i la lang longo winga ia mamalo ia lo wanga ia lenga ona e asiasi o te asiasi ona fa pe o e manatu o e fa oleina o e ai le fa oleinga de ida le ai a fai wo fa oleina oi e ke anua maleanga e kasi le fa mai e paulo wa ngasala tanga te e anu e mau kingoa o nga ngasala a le ke anu le si uso ngasala inga ia mafai e le tuon failinga ruenga le mana mi e fa le ka o ya kopo i marka ko le songa o le ngal wenga le ka le sia le fenging of fo le fenging of fo la le o fa va inga le maliu Yesu pe na fa mai le stato su enga le ngo po le songa sa pa tu on tu o Yesu mana onga o e mativa wa ke riso le tonga le muole o le fuanga o le fa tanga a le ata no ata saidi na ngol mele o tupu i on pone wa fo i mapo nga luenga fo il tele o kevisian ia ai le o le nganga o keviso lai mapo nga luenga pe o me e total no e fa tawa nga ile se sengo nga luenga a keviso mo fa tanga ma nga luenga al tanga ile fa le nga ko il ka ko asias pe fa mai ia ma ke yo va sero ke se a faia i se au pico iki pe que le faia fo i se au pico iki wa faia le ya ka io so ele ole la famiglia su ero lo walo ya si po lo le ya si e fa ola ngai o le o maliu e fa ola ngai o ai a fa ola lo la we ia na lo le ke si ma nga fa lo le e vai a ku mai lo ku se au pito titi ia ngai malo ka ngai ia ele fa pe lava le tu le mai le nga le atu ina wa fio mai Yesu awa pe on tanto mai te wina le fio mai Yesu fōlinga mai o sanga luenga whainga tā te le tau awa o tangata i winga i e tātu tano ai pei taila le na pasi atu Yesu ana o onga i ona so ia le lan whaawai loa lau so o ia le kalesia ma amatai loa o onga nei ia ma amatai lua i e kalesia wa e pe o le si mele tau te whaawai e le tu songa luenga i le tau whaasoa ina le o le manuia i te tono le kalesia mai e fōringa mai wa lewa na ia o onga eleni o onga fō e fōringa mai o onga wa lewa na whaawai le atua ai matua ma mawa isara e numan whatino ina onga mai la maka ioi e peila o le whateita ingo o le teutua nome na su lima hoi poi whaale e le te tauna i se mativa i le nu
e folinga mai ua matua whaama mawhala mai whenginga fōne mele. Ia mai le lan tatou mai tauina e te leo tangata wha tau o lātou whanua. Ia wha whiololo e te mau ai ngō tangata mātitimu. Ia ai lei wha pēa ile tūmanga Israel. Elu teimina. O lea se nua wha opo ponga e tu se whai mana so enga ile mena whai ele ka le sia ina ua toi la langa mai le au nanga le finangalo ile tua pe on whai mai tu se Jakob. E mai ni au onga le mo lau whawhanga whonga hoi menta tu umalama ile au nanga le ka le sia tong whai. Mana e toi te tai ai le amatanga ile mafuanga na la iona wala au ele tuona no Israel. O le finangalo leo le tua, ia whaatino Israel le mele mana o ile tua. Ai te iwa wala au Israel o mai. E ese mamau al whaatino nga pela o na fio mai Yesu. E fio mai Yesu wa lewa o onga mai le amatanga peo na tau. Whawheo na tātou mautino, ale na fio mai Yesu le so i fua maola ia wharesaio. Ma le au tusi upo o le au te lona o le vaenga o le au tangata umai e poto le tūlafona ma le roto. O lai le mele, ai peitai, o lona whaatino ina. O le tu poel whaawela. O le numi a toa ile li pine i mutusa ma le finangalo le tu. O na o le mele, na whai e Israel, na whai ile wa aingo tangata ma le tūlanga e, ma fuanga fo ile nalaina, ma na o Israel e minko ma le. Ma le no langi nalaina, ma na o whaiso la tupu, o na umana o na e fōringa o le a, uma furia il meo, le la tau te mana na oi. A fio mai lole o Yesu, le lan tau wa o Yesu, whawhetai la il tātou wa ile poto le fōwhanga mau le tua ile fio mai Yesu tō fio na so o tō spulma le lua e whaia o onga na o len si le fia Yesu pe o len whaia Peteru pe ali ua mai oe e whai ma whaamalo si o usu lea lava lan tau nuu le fionga na Yesu ina ua li ua Peteru le whavenga o le kalesia fōule le whenga inga fōule ina ua mawa Yesu ai tau whai lole au apostolo e o le vaenga le na tua Yesu tu sa mana onga le whaatinonga le o le whaatinonga o le tūlafono le tua ua le au ngale lau lea mata mwawai e. O le tūlafono a le tua le na fia mai Yesu mana o Yesu e toe ta uatua i tangata, ia Israel. Na o sau e whaatau no le tūlafono, a o tele i sau e te talaina. Ua na fia mai Yesu. Na fia mai Yesu o soifua Israel le tūlafono. A o le whaarave la le nei, ne soifua Israel le tūlafono. I le whaatino le lato wama losi mo le lato poto. A lena mana o Yesu e o Israel o le whaatinonga le tūlafono le tua. Ia whaatino i le alofa. O le alofa al whaavai o me o male anwha i le wha i lai mo le apostolo Paulo. I le atoanga le tūlafono le tua o le alofa. Le alana ma o i roe fōringa mai lea. Nga tō i lalo Israel, ai whaaftaila i le tua. Le o toi tūla i mai le kalesia fōu, teimio le whengainga fōu. E ola ma so i fōu le whaatinonga na fina ngalo i le tua. Le ana fio ma Yesu, tu ul whaavai. Ma whaataitai le auso. E fio Yesu le langi, a le ua, ngoto i loto le auso. Ia le ala tātou te maua tala ile. Tasi le lau ngā Peteru a ovel tolu afe tangata na liwa. Ina ua, aere ni tangata la to a whaalongo le tuspo, i tangata ina liwa a Peteru. O tangata o lewa na lolo, la alo loto a fio mai a Yesu, o la alo loto. O la alo loto loto ia uteia. Ia uteia. A mele tupu e mtua sea. Mtua ese mo mawale, o ongale e malwhaatino. E tāua tele wae pe o tele o e kare si o lo ion po nei pe wha tāua le launga. Nā le launga tala lei, ai le whatinonga. La se tāua o le whatinonga le alo inga krese tu sa male. Wa le tautu wa aine le tusi o ngā ruenga. Ina ua tupu ngā ruenga le tu. Ua tupu fwin whawhita auli. Ntātu wa aile. Wa le na o whaiwhi au le hendo ringa le. E le hendo ringa le kalesia au amata ona whao ngai si tangata o le kalesia pena urua i tofi to fitu fo le na me ma ti akon la tu te fo nei lufilufia ia tau mafa manu ia fo ia mo le kalesia le se lu inga mo le kalesia pone wa pe se io le ata le tau fai le sona e mai e te tau na wha ngai oi le kalesia e fo le nei tali mana onga o ila tau ia pito iti ya e tal no altus ya wa ole vingal na ole vaenga lo tanto tule tau i ole kalesia mal fenga fo ona ole kalesia mal fenga fo fa vai lungo ol fatinonga la vale tua ia vaia Yesu le wa ole fenga fo la era ta ole fenga fo langa ole o yese mea o to e le fenga kun ko fa nga le upule o
o afo o le pongsa fa nga ka kola nga fu fa sa mo o le ko pose dilo longo winga o le ko eleise me o ko nga ele tu e fa tau nga ile awala e savali el tangata molo na fa o tanga langa le o liutin tangata le tu na sa le tu fa maka ka ko fa kingonga ele si fa tinonga esiliat o kali ele ai le foi la le te mata I le fati nonga la le fati no Yesu mo le auso le le ona fa pito lava le mafa o le to finga na ave le auso ia ma le apostolo ya Paulo wa ia na le na vala au fa pito ai Yesu ai patino al vala au Paulo Yesu ona la ngola na sa unia Paulo mo le tau ave no le vaenga fa popo le o le apostolo to su tasi le na to ina ia fa vaele kalesia foula le ta ulfenga inga fou wa le wala to va ai Yesu wala to va ai fati nonga o le amio tua la le fa mai ko poi ia wa ata to le malama le vaenga la ia ona le failen ta to malama le mele nga ia tu iai mo le nga luenga la utele le kalesia la ngole ai nga founa ole ai nga fola le pe feta la Yesu no atu so fa atu fo le no su mai Yesu e lontina mo no su me se o lo ki nga mo uso lai fo ia fa mai Yesu no le o lo ki nga mo uso mo lo kama o fa ia finga no le ku ai le o mai ku mai fa fo ma su mai ya o po fe ia so le winga la o tulanga la e tu sa male ata fa tu sa le fa o nga e Paulo e fa matala le kalesia o le tino ke riso o le ko kasi la ka ko pe o nga amaka mai le nga luenga ya atam o to tele e to tele la tato ale fa ngoi Paulo o itu tino tele o le tino tasi so le tino la o ke viso ai tasi e telo no itu tino o nga luenga o le fa ilo atu fa su atu la le ambi o to le fa mai ia kopo I o le tawa siasi e matuoti mai woti ala to tani o le fatusa na o le ekalesia wa o fine le woti la tani o le ekalesia o le ai ngata woti o na to matua wa o le to Yesu so ta inga ma le tu amen o motusia o no le angsa pe mai sai wa o atato solinga tu la fono o fai le ma pa puni o le ma fai ai on tato to e wat pe to e au mai fo ile tua ia I tato so le tau le o vaenga le tato titilo I ile nga ruenga fatino vai o inale ia ile ia fo ile fata o tongo le fualena ta u fo ta fa sol vaselo te o fata tia le tu fua ata to atu lo le Jerusalem fo ia peka kere io foi le servo polinga mai ol Mateo le lima male le ia le fatto otto la o lufu lima e ka kere io o le Jerusalem fo la o e fai to e ulo kwai fa pe mai le ia o le fensa ko mulanga o e kere isa o asia ia o e fenga isa ko ia fa mai fisi o io fengo vai ia ia fa mai kali e fai ala ve se o pito titi ia wa fai fo le ke ul fal mai va pe ke fai se o pito titi ia e den fenga ul fal mai o le mele o nanga le kalesia I tali mana onga o tangata o se me o te lo ia pene sa no Kristo le o fata wona o fati no le o le me tonu le tano Jakob amen e fo ni e folinga mai e ta ua ile tu o fatino fatu tu ai le na la unga ai le se me fatino ile kalesia I lo ai le mon amen o te lo le silema fo ngaleng tele ia unanga fo ile kalesia pe le Edra ia mai sia unanga ese o fale mai ma me fa pena ia ona le tali atu le ai I mana onga io I la to ia o le asa lua tanga ia I ma se lua fa inga ina wale la tatu vai le tusi o ngaluenga no ta ua le ngaluenga ono le o le tofi o te akono e tofi tu ina ia lufi manuia mo tangata ia ai tatu maua fo ila ile ngaluenga iwa ile watu pe te fo ile o tangisi tangata ono o maliu tina le o toreka o ngaluenga le leisa fa ia fine o tapita tatu vai fo ila le tala anga le kalesina e folinga mai sa fama mafala vai le kalesia le o nanga le pela o nanga fe tapita e se lo fa so ile
ile ni mele leia sa fe le kalesia i le fenga fo e lulu ia tato Amen. awale to ola mele o le mafu angal na le wa ai fai tau ia me tato wa vai po le no tu sia ia le fa fine i tu silo ngaru ai le tu sia inta malo se to tele le poto ila un ma ale tu sia fa fine le ai fo linga mai o le mafu anga tonu le wala ina avele o pule fo le kalesia mal fenga inga pe ana o fai atu ai mai ai le amatang na finngalo le to ia Israel ai o mai ai te ua ese o mai lo lai le mafu anga le wala ina fo ona ua fo le fatinonga le finngalo le wa matana fatino ele ele o apostolo le la ia fo fine le ia o fine le na tali mana ongo tonte ese ai fo linga mai ele i fa pena na tala i se fo fine le ma fa mal no ai lona loto lava na tu ina tu ai lona ole soifo e fe so soani e tele o tangata fai mai ole na luenga al fine fo ringo le sui tangata o mai vai e sila fia e lo le fine le e matstiva le ai le ta o tangata o pitoiti sa su i ala wala sa su i ofuma tu fa fua i fe so soani ai tali mana o tangata então no ai lo le na ole o fa mtalanga le a Jacob a fai atu tangata ia e mafana fana a ele ai se me ave i mafana fana i le mafana fana se si o fa upu winga na ro upu fati le mela le mole le ala wa matana ma to va vai atu ia to nga luenga le fenga fo le kale si le fenga fo le ala pe no foi atu o no mo mata ia o te ofo teloni un tamalo lo sa la tu taliena ai le tu si ai ale tu si nei fa fine ai ai taluai o le mana onga tonu ale o le tua mola na ekalesia mo na tangata ina ia tali mana onga le na fai el fine le Amen. le te o foi fai mai Yesu o le mesili na fai ngata le ai e foringa mai tangata ia fai mai Yesu o ul fale mai fai mo o tole malo tama ele tangata to anga i se lotu poni ai na la tu soi fu ma ola il fine ngalo le tua o le tali mana onga o tangata ia o le fa o le tal upu fai ngofia na la tu wala lo fai so tangata o e vai o la wa ai tu i tangata o mai ai le winga le wa bela le tau no le e kalesia fo o le kalesia o fenga fo o ta pito o tangata sa fa longo le fionga le tu sui e loa le sui fo le ngale elia moia a le la o sui mo istangata fo ia le mai mana mia le so so ani o te lo se o le suinga fo ile le mana o mia ile sui fo fa ke o sia amen ele na no sui fo ile ua you know e lo se me fo ai lo me fo ma fa tino ma fa tino lo la ia lo nga wenga mo lo langa na ia te tali tu ai mana o le ole atangia sa ole na ole la tu ole fai mai ia ko le mi ton yes ia no so fa lo tele pelo il fa ola nga Yesu awale ka kan mo al fengen fo le ka ke ia because o torek ole nga tu pulanga na ole e tu la i mai torek pe o Paulo o la to uma o le kalesia le lua e kalesia le lua sentul ino o mal mliu Yesu mal to fio Yesu la na matuate le swinga foi le o pe o le au mal pol ese sen o le kalesia e pe o le au foi mal pol ese sen o au so ile temere mliu Yesu mal temino o mal to tu mai Yesu ngo o mal ko ku mai Yesu ma fio le lang ma kua sui a ko au so ai sea langa o leo a toa le fatinonga o le amio tua e kemiso o faali uma ele tua ilona tin tangata ile au so o ale le me le loto ma le mawalunga ma le nautele o le lofa o le tua ya la to amen e ui na so sola ma faafiti ile teimi o fa sa to ronga en to tu ma Yesu sa to su e foi to a to fa aru teimi e to fa vai to fa mosali lo la to fa tua o na fiolo Yesu le langi ai to tu fo ia la to le ngaruenga pa ia le tua ma le fa mauti noanga wo fa manga loinga o ko vai vainga ai o te fa tua ina lo o to fa tua e lo maliu mo lo to amen e makwali u e so kakala ia pe o torek po tapita o le makwai ka komu o lo la to fa tua il fa o Yesu le na la ina la tu fatinoa o nanga ye le ta de tanto o nga luenga le kalesia le fenga fo
so fa pena foi la tatou le ei nei tatou uma lava la o le Amen. Amen. e tua mai o le sa tau ma le maliu ma tu Yesu se iaua il to fa ali mai Yesu Amen. o ia tatou a le manuia le tasina no le nganga le tasi le te mai tatou mai la so Pentecost le a mau ma le kale si le so Amen. le a foi la fai e on tatou to e fa tino le vaenga le a le mele o po e tatou la o tatou le o i vai tau foi la e o le Mateo lu fu lima i tau po fu o le o kakuli moi a sa lor la ngan tau fai feala mai la ia o ise feala mai o la e sauni a o ise feala mai e le o sauni ono le se senga o tatou talia o fa o tanga ia Yesu ma le ngang pa ia o fo ina mai ma tatou te ena o le ngang pa ia Amen. Ole o tatou mai fai ngon tatou le sona. Amen. Ole o te loi ta u apostoli to lo Paulo ma. Te lo e ta u Paulo le so Chris. La tata no la el apostolo le o Jacopo. Ia o le autu la le mau autu nen tatu tala no ia le fo i o ia te ina nei PC o ia mai o ia la la fo ringa mai la le o le alu tangata mo fa ola tangata fo le la o bitu i titi o la to nei ia o le tele o te mi fa ola mai tangata mai le do lotona e le se me fingo fi la matia elo so o lo la fa le ganga o lo te mau ainga te titi o ai lo so fu malo lo ina so o le ase fautuanga mai le fionga ne tua e tu sai fo manta tu se so ina ima fai pe ona tu mautanga te le lave inga le wa le lau sauni nei tatou ma mai o fa fo mai tau te o e wa ai pe ini so mana o mia le so soani tatou ainga o nu ma la fanga me lo e mo wai ai fa fiona tatou fa e tete wai o fa lapta inga le ia fa e tete fo yo to la pa yo wai you know pole alo malo si fe e fa so ina auto e fa so inga e pa o le ase me ton tatou ia ma losi pel fa tiro ino nga luenga le e o no ma la mati o lo so le fa tai e tasiale fa mo o le fa lango ai le tu ma nga luenga le nga pa ia tangata e le ma fai ona velo ma losi nei te ma te ngaru ai tai au ma fai ela vai fa te inga pe o mel nei o e tangata e alo lo fa tangata mati ai na le e fa punga tatou fa santa tatou fa longo e fa mai se o uma fo ia lofa ta sina me tatou ona pe fo linga o fiu ai talu ai e en ma fam talanga le a Paulo i le konito le lua konito mtau po fa mai Paulo a wa o tele mana ina ia mapunisi ai la ilo o to ai fai fa tau ina ia fe so swani lo o to tama ainga i lo la to mativa i nei ona po ma ia so swani lo la tota mau ainga i lo automativa i seaso ia fai fa tau me na no vingo fam talanga po ia fai fa tau le pela fam talanga ele no pa me no so se me tatu te fai ia fai mal fa tau le lei wa langa ia te mi pela mele e te alofa ai tango atu lo le sistemi fa le tono e fa mai sol se o kawo fo nga o vale alofa to vai to nga fa ku na o fa so inga lo e a batalon fa me se o fa so ngai ai nga ang sa fo i chele mo mai lo winga na le o le reality na o le langa le la fa me ia kopo ia o to fa i tetela ina ne PC o to wa o la mana tu na ia te o e si le fia mo ulo o PC ta to i mana tu le la ni me malo suga Chris ya malo le te le ani Manga na e tau sisia i le tūlanga lea o Jacopo le si tangata lata ia Yesu awa o Jacopo le fōlinga mai e tā ua o le sola fo o so o le uso fo o Yesu e tusa lata mai ai se latina ia o le si le maenga le tau te mantua mai i tustu singara o apostolo hoi i talaanga o Yesu na ia la tole mana tu fo le va pe ia vai o le mesia la me ke lenga le alu o Jerusalem so le sile mai nga sa la to masalo via le tu o Yesu ona langa e tu sa umata tu la le ai ina o fa mautuina le tu o Yesu i lona so i fu mo lona maliu mo lona tu na tu asu ya Jacob tu asu ya Jacob matau tala i lola ya kopo wa
o ya ko po o lo mai ma va ai Yesu Sa le. O fa kasi mai. Mono moli mawinga tu ngata le ngo ya Yesu. Le nei una na fo ina fa ta ina ma. Yam fa ta uino le Mesia. Ia na tu akan vince ya le ya ko. Le tu ala mala le. Le ala ma ya ma Yesu. Au ke le iloanga o le tu. So na tu sui so apai o lai fa le tonu lo mafau fa tau I lo a mi o tua po a fo e le le alu to fo ia sa ili la fi ona le tua ne ia manino le le ia tato po le fea mi o tua le tato te a mi o tua po le a mi o tua a u la vele fa tu spa ia pe le io le mai ia po le a mi o tua ke riso le fa vai lunga o lo fa tu ya Yesu e ma fai ai ona moa tatou I le loto maulan amen mo fai tatu fa tino le ami o tu la le fa mai ia Jacopo I e pisienta e le fa mai le fai pisia la fa pisienta wa la o ami o tu na la te loa e te moa mai a Yesu amen ai le o sa wa me te pule ai o me te filisa o mo ai lang ole ale ole pa u ole angelu ile ang sala le o pa u ai tatou nei lang sala ole pride ole fa mo ole fa mo lunga ole fia tua ma fia nofo le tu langa ole tua le ami ton ya tatou se ile amen ma nei te le lu fa so te lo o tua manino le fa pulanga o tatou tau ta u te le mo mau le kalesia wa a tu u le loto tatou fa so a to al kwatane o le mo mau le kalesia mana nga nga o nanga I don't find ya tangi ai ke viso amen ya tangi le ami o le tua le ami tonu ma le lofa o le tua e te down fa so ai la amen ya o le mau mboli le e pero suma do fo mo o le nei o tatou foi o lo o vanga le fa po tonga e mata mai fa pe o to tele ina tatou tu e sei o me mafa uma a to ma le nga sala fa la ngo fi ai tatou ye tatou to fituli ma le sai le ale tanu I lo tatou uma ata to malam nei lai me uta tu tala no ai ma fai tau le maule nta to lo de ki o ala wa fo ia ma aga ko wo ma ave me ma fa fo I le fa ma fa ka to e o ka ko puinga ngaunga me tatou te mana ongo expectations ka ngaka ya ka ko ia mai si me uma wa me nga ne fa so inga ka ko pa u e PC ai ka ko ya onga whainga ka renga moni mau mata tonu sis I le moni o le alofa o le tua le lau ngahina tatou amen ya e wha tāua I le tua ia no tatou au nanga ya e wha ailoa tulo no whina ngalo manana mio alofa mana mi tonu I tatou mo ma tatou teimi whafta I tere mo le nei awa noa o e wha o ngā ina foi ia e watu e foi ia se upo le tua ia mo oe ia ma se foi mano a inga o tue walau dia oe e to so ina tatou por kalame ile le sona no se fulu ia ile vai so fo ai mole teimi nei ia fa manu ia tele lava ne tua I lava mai mo ma fa fu mai ia fa manu ia fo ile tua ia na ona nei ora fa tatou talo ia tua fa aftai la fionga e ola la upu mai ma tu talo le tua ia fa malo si ai ma to ia liu ai ma to masui ai ma to ia lava folinga ma winga va ai le tua oi ya tangi ai la me tonu ma le lofa o I so stas ia fa manuia mai la matou mo le mau le neva iaso la be ai matou mau ao o lima ma vai le tua I le lalo langi o lo fia mau ana so swani amen fa aftai o no Yesu amen amen